Mizoram Journal chuan chibai kan buk le vek ka chau United States politics thuthar a awm zela viewer ta point kan tuipui ber ani ri wangin helam bok khi kan hoi le don ani Donald Trump United States President ani hun chung aral teu to in solkar khatvel chau awm towa hetiang din huna adin mek laian United States House of Representatives Speaker Thannon Nancy Pelosi Peter Kumsomrian mi chuan Trump chu thil diglo tia puin impeach ngei tomin mala January ni ruka United States Capitola ama thlop tu te mi sang rualin buina an siam thua Trump chu mo phurtir ngei atumani he Peter Nancy Pelosi hian atum hi na tan Trump chu impeach le atum ta ania Pelosi hian Donald Trump chu a president hun chung po chel tuan theilova siam tumin Trump hi a beina hlea Donald Trump hi he hun reilo te lo ma po hian president din hun luatla kanilo nuclear ral thuam amang mayang ti te in pu motur azong ruai ani chutianga Trump lama Democraten article of impeachment putlu an tum thu chu tun pathiani January ni som khan an puanga House Speaker Nancy Pelosi chuan Democratic member ta hna lekha athona Trump impeach na tur kong a ko hmua Nancy Pelosi chuan United States Vice President Mike Pence hna US Constitution 25th Amendment chu mangai turin ultimatum a pe a 25th Amendment chuan Vice President le a cabinet hna President pai theina a pe ni heti la hian Vice President Mike Pence chuan 25th Amendment anga malak atum lo thu a soi thung Trump impeach na tura thilti dan tur Nancy Pelosi ten an ro man danangin House Majority Leader Steny Hoyer chuan impeachment resolution pulutin unanimous consent adila mase Republican House member Alex Mooney chuan alo object awangin Democrat le Pelosi te thil tum chu a hlo cham tari ani chuwang chuan House a vote la in Trump hi impeach ngei an la tum meka House a hian ni lai ni hian vote lak aniang House of Representatives te hian Trump impeach hi lo pasta poni se Senate in an ngai to ve photanga ya Senate Majority Leader Mitch McConnell chuan January ni som pakuma chuan Senate a engma malang na omlowang ti in Senate member te a hril thung heti la hian Washington District of Columbia lama thuthar awma Washington DC Mayor Muriel Bozaran President Donald Trump hna alongen to angin Trump chuan thole ni hian DC a emergency apuanga DC a zinvei wa te a khap vekani a tul dan anga chachuak thei turin National Guard le Army thanem taktir lu ani DC Mayor Bozar chuan January ni somhnia President tharlak lu functiona buaina a chualo na tura ven him na thoka emergency puang turin Trump hi alongen to ani hetila hian mitam tak chuan Donald Trump hian martial law apun mai rengin an ngai chang thup renga tun thleng hian ala puang ri lo chu nia enge lo thleng don ti chu ilo ngai chang zel ri phot mai tiang tuna atum hi na ta na president thu thlenga tanga phihthlak an tum mek na po hi khovel mi puiten an thlir thupa United States ta enge thleng zel don ti hi mi tengai ven ber ani ri mek ani big tech anti Facebook Twitter Google te chuan trama account le alam tangte account le thu soi chua theina chu an block sak zela conservative te man tang kai mek parlar la chu Apple Amazon Google ten an ben le ta mi bok trama Twitter account paisa kani nu hian trama hnung zui tu mitam takin Twitter account khar ve ngalin Twitter lu zong po
10% zetin atla niam duai to ni thiang zau lamtang liberal ho big tech anti le mainstream media te hian chamale alam tang te hi an thei ang to ka shek pin vek tumin an beimek ani bermai zam ngai lo Donald Trump ti James Fanai United States o mek ziak ingai thlak chun zom mang o United States President om to azonga bei tong na saber le do dal lo ber na chung si hian a tho chua le a thil ti zo zai hi avana sa cm mani in chung khur kana then om te du sak lan moi tumna wang chawa sum the chuana zong zong chu ati top deuh veka chumi awang chuan khovel hi alo chet pha okong lo mai a thlonin United States thian sum alo sem hiau hiau ti na lek alo ni chu ra chiang in Make America Great Again tile America First ti tu puya mangin kumlu chiung chau athok mana kumlu chiung chau po in United States chu akhirin akhir ani ber atira tangin Trump hi paithla kan toma dot le phua chop tin renga Democrat Liberal and Radical Left te malak na chuan to pin tai nei lovin an beichar charania a to pa za po don lovin ruk na in an taktik an thlak ta thiang zau fir kho chuan an du tak chu an ru chuak tanul ani bere suam mang ten om takten an ruk na hi man chu an in na chongin pasan tu te wang zokin digna chuan kol eng a muzo tolowa alung chiat thlak tak mewani January ni ruk sang ni som ni pakhat nia thil lung chiat thlak tak kha United History a lo om ngai lo US rel na in pui capitola khovela mun him berangai hial chu Trump supporter te anjinga hian antifa misual rual an lo in jepa chungmi te sa hokin an lu chela mi pangalai civil mi pali le police pakhat te me win nun na an chan ta ka chuan Trump demna ana sange mai ani na taka chuan khatiang thil thleng tur kha Trump duan lok ani lo zia chu anua video manga athu chuaka taina hriat hle ani la taka sual hi atirin a omsa bik hleinem pathianin adu taka siam le cheimoi Lucifer atangin sual setana hi aron piang chau zo kani big tech jinga Twitterin putrama account chu an pais bo sak vela boina chu ama ti chua puin tong theilo turin aka thui pin sakan tumani bera hei hian Democrat le Radical Left tenen Twitter nei tu te hi an lo tang tlang ani ti ati chiang le putrama chuan Twitter nei tu te chu chang len ngalin kan ngoi mai lo topang ti in Twitter hian sarkar thil pek hlutak section 230 hi adon lo chuan rei adam lowang atia a soi chun zom zelna sai dang tenen po in biak ram na kan nei towa thil ro pui takin hre thuayang ke mani platform ngei ti chua po kan tu mani lo thil zel phot ro ti in thu chua asiamani then khat ta chu Republican ru takangin an langa in thlanna a tlindu wang chawani a then te la chu evangelical conservative Christian intisi in aruka mong ko hur le nau ti tlak ser in ang in nei le amen chau po du taw lawa a human ti thlop tu party lo zom ru reng te an om nuka chung te ko lu ol sam de wang be sei chawa Democrats pol lo thlop tok te po an omani ome kan lok na tur le kan ham than na tur om velo ma se chan che jok po chang ri ma ila ke jong conservative poll kanikum khua ang viewer ta jinga kan channel la subscribe lo te khan subscribe ti kha lo met ve ngei te u kan video thar in lo mu zel theinan notification bell ka met le in all in da don nia